Twatianie nthini wa Facebook ni Mutongoi TV nina udhocha ngumanyithie. Mutongoi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka niwaelesya Vai Vata wa kura cia Muthungululo Kivilani cha Ungavana wa kaunti ya Masaku, aiweta kana uneenan'ya kati wa muyumbe wa Mavoko Patrick Makau na Wavinya Ndeti nutwaiiw'e umwe wo aumie savali ino. Kalonzo anena ibinda ila eitambukite musini wa ula wa muyumbe wa Masaku mututia Johnsmas Mwanza Kikuyu kisioni cha Kitulu kila kikima kimwe kauntini ya Masaku. Mutongoi ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni ombola kana vaithi wana kula cia Muthungululo va kauntini ya Masaku kone kivila cha Ungavana katikati wa Wavinya Ndeti na mumbunge wa kiliombunge cha Mavoko Patrick Makau ala matangasite kukitia kivila ki ndagweta kana kula cia Muthungululo nito na kwete wa niko chamani ki. Nene kwani I've tried to talk to Mheshimiwa Patrick Makau and Mheshimiwa Wavinya. I think we are getting somewhere. Tukeke nominations. Yupa kwani kwa watu wamechanganyikiwa. So waombe watu sacrificial champions. And anybody ukwadhu kiolongi esi pengine na vinyambe wake, that is my champion. Ingi Mutongoi wa chama cha Wiper ni wathingilila kana chama ki cha Wiper nikiyumbanite vyu kwikithe kana nicho samia ya mbunge icio ni mbingi va ile mbetani ya ukamba na kuvetanga ngui na kwa kiutiti ula withire ndo kuosewa icio ni sikivothokanio ivo kilio mbunge cha Masaku na kila cha mwala. Mtu anakuwa tena kavalo akenene lakini elate koka is going to be very easy. Because no wakati mine ingwe ukamba. Vetu kwenda uzumbe ka Kenya no wakati mine ngwe. Ngwe ya meva ama Machakos town na ile nge ya meva amwala. Nimutabio neza. Ngwe ya mevu andu makalili ya the bigger picture. Makazini siana zitu lakini ndo mwatume kamuno kwenda umina Kalonzo athele pyu. Ulondo matati kumumina. Lakini yoba ne munene. Yine nyino wakati mwenuki kana tubande yulu. Kana tozeke vela vya uzumbu wa Kenya. Kana mwezi hata. Iba haba inangwe. Kalonzo ingindane na musini wa mututia Johnsmas Kikuyu ula kwa ivinda yemwe wa mbunge wa Masaku ni wenda akamba maende na umukwata mbau lingilila kana yini yo ivinda yamba ya mukamba kwithi wa silikalini nundu wa kusa kwa Mutongoi indi timu teti. Kwa ivinda hii ya siasa na niko mando Tongoi. I don't believe in the word politician. You can have a political leader. But if you're a politician, then it means you're actually a very bad person. Because Kenya have associated politicians and politics with theft of public funds, urongo mtupu, kutoa ahadi ambazo hamwezi hata kukamilisha. But we want to create a new type of leadership. Daniela Mwonkela, Mutongoi TV, kuma va kisioni cha Kitulu kila kiki makimwe kauntini ya Masaku.